basi nanone harongeye harahiye ku Agasobanuye Hey, baby. Yeah. It's gonna be a hot one. Uyu munsi Los Angeles iraza kubishyushye cyane n'amagambo. So what's on the agenda today? Uyu munsi gahunda ni iyihe? Amagambo. Gahunda ni iyihe? Hey. Mwana, Rabanza. Like every day. Iraza kubimeze nk'uko buri munsi bimeze gahunda. Gahunda ya buri munsi ni iyihe? What are you doing in my room? Kuri iki mu cyumba cyanjye. Paya! Turitse umukecuru. Hunting vampires. No kwiga vampire. Hey! Gahunda ya buri munsi ni kwiga vampire. Hey! Bebe, shira amakuru amano. Ifilme uyisanye n'uwigishije nde John Wick. Buryo bakubita mu dutafari. Hey! Paya! Hey! Way! Jamie Fox. Money. Amenyo y'amavampire agurwa amafaranga. Honey is a business. Kwiga vampire business. Papa bikasisho si uhabwa sheke uhabwa amafaranga. Since you got your ibintu byarahindutse kuva barakurukanye muri union. Nina muri $10,000 umugore wanjye n'umwana bari mukina muri Florida. It's the only place that could give me that kind of money. Kandi muri union ni honyine bashobora kumuha amafaranga. is chock full of incidents. Wa musore witwaraga nabi ukidukorera. Yangizaga byinshi. Fire. He's a new man. Yarahindutse mani n'umugabo mushya. Final warning. Bamuhaye amahirwe yanyuma. Katurore. Kujya guhiga amavampire yibumbiye mu makoperative kugira ngo ahembwe neza. Kwiga vampire gerageje kunyica. None ndinyariye mu gasuti kadozwe na mori. Abantu yari ubwa mbere barinyariye. No, I didn't. No, warinyariye so yahuye ngise ndinyariye. Do. Jamie Fox. Yembonye vampire. Kibonamo amadolari. Iyo mbonye vampire we aribonamo amadolari. Iyo wishe vampire ukarikura amenyo ari amenyo aragurwa. Snop doki. Rabe. Fire. Hey. Rumujya rufashije hasi abanzi yicamo vampire. Yeah. Hey. Mama we. Vampire nabicaye. Iyi filime yamaze kugera Agasobanuye ku madolari yawe 7 cyangwa 7,000 byawe n'ibihumbi 20 cyangwa $20 muri VIP ukwezi kose ukarigisi kuri ya website iyoboye. Bayise day shift. Hey. Yeah. Kano karakora buri gihe. Yasohotse tariki 12-13 kuri website yacu. Iyo dutinze ubundi na amasaha 24 yonyine. Yeah. Ishyura fata abonema twirira isi. Weekend ubundi akenshi niho zibera.